Turagushimiye cyane Mukama kuko turi hano imbere yawe kuri uyu musozi w'amasengesho, tuje tuvuye mu mihingo itandukanye, duhuje umutima umwe ku bw'ijambo ryawe n'isezerano wasezeraniye twebwe ibiremwa byawe. Turinjiye ku munsi ugira kane muri iyi minsi 365 waduhezagije kubamo muri iyi si muri uyu mwaka w'2026. Turaje kugushimira muri iki gicaniro cya saa sita z'ijoro muri rizamu ryo hagati ya saa sita na saa 9, kuko uri Imana yo gushimirwa. Turabizi neza ko atakintu na kimwe Mukama twoburira mu rukundo rwawe. Duhezagire mu buryo bwose bwo guhezagirwa. Duha umugisha kandi uduhane n'umugwiza. Ubundi uyu munsi ugira kane muri iyi minsi ya mbere itangurira umwaka, ni umunsi tuhategerezwa kugaragaza umutima ushima mu buzima bwacu. Utubiranye nuko abana bo mu gihugu cy'u Burundi ndetse hafi isi yose bariko bararangiza akaruhuko gato k'igice cya mbere, bagiye kwinjira mu gice cya kabiri. Muri rizamu mu buryo budasanzwe ko twamenye neza ko ubwenge butangwa nawe, reka tugusabe uduhere ibibondo n'abarezi babo n'abayobozi babo umwuka w'ubwenge. Reka tugusabe uhindurire amateka abananiwe mu gice giheze. Reka tugusabe Mukama utugirire ikigongwe icyo cyose cyohagurukira kudutandukanya n'ubwenge, kirandurane n'imizi, kuko turazi ko imitego ibaho. Arabayobewe mu ishuri kubera ubugwayi, byumvikana ko ubugwayi butsikamira ubwenge bw'umuntu. Arabayobewe mu ishuri kubera intege nke, byumvikana ko intege nke ukutamenya bitsikamira ubwenge bw'umuntu. Harabayobewe kubera ibitero by'abadayimoni. Harabayobewe kubera ubugome bw'ababigisha, babigishije nabi, bababaza nabi. Mukama, muri rizamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9, umubyeyi yagize umwete wo gushyira umwana ku ishuri. Igihugu kigira umwete wo guhimiriza ko abana biga. Turagusabye, naho tuzi ko atari bwo bwenge uduhuza n'ukuri kwawe, ariko nabyo biri mu bituma nawe woroherwa no kudutuma, kuko abanyabwenge ntibashobora guhangana n'abagome bagaheza bagatora inyishu y'ikintu cyiza kandi kigaragara. Duhozagazemwo ukuri n'urukundo, uduhozagazemwo ubwiza n'ubwizigirwa, turinde kubabara no guteterwa. Uri Imana y'ubwenge, niyo mpamvu gutanga ubwenge ari ikintu kikorohera. Duhunde mutima wa mweranda, umuhunda abahungu n'abakobwa bacu, umuhunda abagabo n'abagore nyaguhora ku ngoma. Uduhe ibyiza, uduhe ubwiza n'ubwizigirwa, kandi duhakane umwuka wo gutsindwa, duhore dutsinda. Mu ntumbero z'imigani yaciwe na Salomo harimo kugaragaza akamaro k'ubwenge. None ndasabye ngo amaraso ya Kristo adutsikire,
ntihakagire uwutsikamira ubwenge bwacu, kuko twarabonye, twarumvise kandi twarasomye ko inzoka yateye Eva ikamwereka igiti cy'ubwenge kikamenesha ibanga Adamu. Abagenzi babi, inshuti mbi, abo twifata twiyunze babi, tugomba kwitandukanya nabo kugira ngo ubwenge burushirizeho kugaragaza ububasha bwabwo muri twebwe. Twarabonye ko Abanyisirayeli bwe bari mu buja bwa Misiri. Abanyamisiri bakomakomeye baragira inama z'ubwenge zo kugira ngo bashobore kubadihisha amakuba, babone gukenyuka kubera ukubasharika byonyine no kubikeka. Turagusabye abantu b'abagome ubatandukanye n'abana bacu, ntibatsikamire ubwenge bwabo. Yesu Kristo umukozi mwiza, w'ubwenge nyabwo, tuzigamire imitima, twuzuze nawe. Duhe umugisha n'umugwiza, duhe umunezero n'urukundo, duhe ubwiza n'ubwizigirwa, duhe ibyiza n'ibyishimo, turinde kubabara kandi tuhagurire imbibi, duhere ubwenge ibibondo. Amaraso yawe nadutwikira, atwikira ubwenge bw'abana bacu, bagira umwete kandi basarure ibyiza bikomoka mu mwete wabo. Mutima mweranda, mwigisha w'ijambo ry'Imana, ngwino utwigishe, uduhe inyigisho iramvuye ishingiye ku gusaba Imana ubwenge, kuko turazi neza ko iyo nyigisho isanzwe ikenewe cyane ku bantu bose bipfuza kuba bakomeye, kuba abayobozi, kuba ababyeyi, kuzuza inshingano, kwigisha, gufata ingingo nziza mu buzima, cyangwa kubaho mu buzima buryoshye kandi bushingiye ku kuri n'urukundo. Ingoma na mutima mweranda, uduhe inyigisho atari ndende kandi atari nto, ishingiye ku gusaba Imana ubwenge, kuko icyo tuzi muri Yakobo 1:5 haranditse ngo ukeneye ubwenge nasaba Imana. Turaje rero kubusaba Imana, tuje kubusaba Imana ngo bube muri twebwe, bube no mu bana bacu. Yakobo yaravuze ngo nihagira umuntu muri mwebwe abura ubwenge, nasaba Imana itanga ku bantu bose, itagayana, idasuzugura, kandi Imana izobumuha. Mana yanje, ko wadusezeraniye ubwenge, ukadusezeranira kuduha ubwenge, ukadusezeranira kudushyiramo ubwenge, iryo sezerano ndabizi n'umutima wanjye urabyemeza rwose, ko waryemeye udakekereza ko uzoduha ubwo bwenge mu gihe tubugusabye n'umutima wizeye. Ndemera kuri Imana ikunda Uburundi, Abarundi n'Abarundikazi, kandi ukudukunda kwacu nuko witwararika ukwaruka rwacu. Iri sezerano nirigutere kuduhera abana bacu ubwenge. Duha ubwenge bukomoka kuri wewe, nibwo buzotuma n'abigisha bazobigisha bubigisha nyugwanko canke umubabaro canke gukekereza ataco bazogerako. Abana bacu baduhera ubwenge bwo gufata ingingo nziza, ntibagafata ingingo zikomoka ku bikomere by'uko batarose byose bari bakeneye ngo baje ku ishuri, ntibakayobogwe n'ingingo zikomoka ku bana bigana canke bagendana ariko rungano rwabo, kuko Bibiliya iratwereka mu Bami ba 2 ingene hari abana bariwe n'idubu kubera kwifatanya bagatuka umuhanuzi w'umukama kandi ku by'ukuri batabwirizwa kubikora. Harimo n'abazize ubugome bw'ababyeyi babo, aho baza bumva
bavuga nabi abahanuzi. Tugirira ikigongwe abana bacu ntibazire igiteramo kibi cy'ababyeyi babo, ntibazire ubugome bw'ababyeyi babo. Tugirira ikigongwe abana bacu, ubaha ubwenge bwo gufata ingingo nziza. Narasobanukiwe kandi isomye mu migani ya Salomo 15 Mukama umurongo wa 2 k'ubwenge bugufasha kuvuga ibikwiriye mu bana bacu ndetse no muri twebwe, mu ndongozi zacu ndetse no mu batwarwa bose. Ndasabye Nyaguhora ku ngoma, abana bari kuri iki gicaniro, ko twamaze gusobanukirwa ko kuvuga uhuruduka bisuzuguza uwuhurudutse. Turagusabye dutandukanye n'uwo mwuka wo guhuruduka kandi uzobukotse. Duhe kuvugana ubwenge n'ubwitonzi. Bibiliya tubwira ko hariho n'ubwenge bwo kwihangana no kuyobora abandi. Abana bacu ubishatse ubashiramo umwuka w'ubuyobozi. Abana bacu ubishatse ubashiramo ubudahangarwa. Abana bacu ubishatse ubashiramo ubushobozi bwo kubana nawe amahoro. Kazubabwira buri kintu kimwe cyose uko bogikora, kugira ngo bagabanye amasaha yo guhora mu ikaye, bagwize amasaha yo kuruhuka no kugusenga, baje mu ikaye bafise ubwenge bw'icyo bababwiye, kandi barushirizeho guhombokera muri ubwo bwenge bazoba bahawe nawe mu gihe kibereye. Ubwenge bwo kwihangana ni bwa bwenge butuma umwana atazokwiga gusa ngo arangirize kwiga, ahubwo azokwiga akagira n'akamaro ababyeyi biwe. Narasobanukiwe kandi Nyaguhora ku ngoma ko hari ubwenge bwo gusobanukirwa ijambo ryawe. Inkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Luka mu Yohana 24 umurongo wa 45 harabivuga neza. Mukama, hari ingeso nziza twosengera abana bacu bakazohorana ubutware n'ubudahangarwa. Iyo ndiko ndasoma mu Ngoma z'Abami 2 cyangwa mu Byabaye 2 kigabane cya mbere, ngahera ku murongo wa 10 ngashika ku wa 12, ndabona ingene Salomo yasabye ubwenge kugira ngo ashobore kuyobora igihugu cyawe. Mana, waramubwiye ngo kwibya ari byo nsabye ngo ndabiguha, ngo ndaguha ubwenge utigeze bubaho imbere yawe kandi n'inyuma yawe utazongera kubaho. Dawe wa Yesu byagiye mu ijuru, raba kakigoro kuko twasize uburiri bushashe neza. Tukabyuka gusenga kugira ngo tugusaba ubwenge ku bana bacu. Tugirira ikigongwe mutware w'abatsare, uduhera ubwenge bwo kumenya ikiza ubwa mbere n'ikiza ubwa kabiri n'ikiza ubwa gatatu. Uduhera abana ubwenge bwo kumenya ikiza ubwa mbere n'ikiza ubwa nyuma. Ntibagatwagwe n'amafilime n'amatelefone n'amateleviziyo, ntibagatwagwe n'amarigara. Bamenye ko kubanza kwiga, kubanza kuzirikana ku buzima aricyo gifite agaciro kandi kiduhesha agaciro. Erega Mukama, ibyo ni wabidukorera, tuzoba duhiriwe rwose. Daniyeli yari umuhungu wawe, yari yaragize ibikomere byo kunyagwa umuryango akiri muto, afite imyaka 16, ariko yari afise ubwenge bwo hejuru, akamenya gusobanura ibyahishijwe. Daniyeli mu kigabane cya mbere umurongo wa 8 havuga ngo yagambiriye kutiyandurisha ibyo burya by'ibwami. Ugeze ku murongo wa 17 ngo Imana yamuhaye ubwenge, imuhana no gutahura. None Mukama, abana bacu bariko bavuka ku babyeyi batubatse neza, abana bacu bariko bavuka amashushu, abana bacu bariko bavukira mu nzara, mu ntambara, mu myidodombo, mu gutandukana k'umugabo n'umugore. Abana bacu bariko bavukira mu kwivura ibikomere kw'ababyeyi, bagaca babaha ibintu bidahuye na education yabo y'aba spirituel ou corporel. Barakeneye Mwami Imana iri sengesho ryo kubasabira ubwenge.
nk'umurundikazi yisobanukiwe, sabiye ubwenge abana bacu. Abana bose bari munsi y'imyaka 40 baha ubwenge uzobukotse, cyane cyane ku buryo bw'umwihariko abari munsi y'imyaka 25, guhera ku wavutse uyu munsi cyangwa uza gusamwa inda muri iri joro. Baha ubwenge kuko n'ingabirano ushobora no gutangira mu makigo y'umubyeyi azibaruka uwo mwana. Yesu Kristo umukozi mwiza, iyo ndiko ndasoma muri Mariko 6:2, abantu baratangariye ubwenge bwabo, abantu baratangariye inkomezi zabo, kandi ngo byose byari bishingiye mu ijambo wavuga. Ndagusabye Yezu umukunzi mwiza, ijambo ryawe rizana rero umwuka wawe, duhabwe umugisha, duhabwe umugwiza, duhabwe ubwenge, duhabwe ubweranda. Ko Bibiliya dushireho inzira zo kuronka ubwenge, nyemeranya guhora ku ngoma. Izi nzira tuzihagarike mw'abana bawe. Niyo mpamvu tutasabye inyigisho gusa, ahubwo twayishize ku mavi no ku nanga y'isengesho. Ndasabiye abana bawe bige gusenga bavugana umutima wicisha bugufi, ntibakavuge ngo gusenga n'iby'abatama n'abatamakazi, ngo gusenga n'iby'abagowe, ngo gusenga n'iby'abatahonye mu ishuri. Biravuze ko ubwenge kandi tubuhabwa no gusoma ijambo ry'Imana kenshi cyane. Mukama, iyo nyota yo gusoma ijambo ry'Imana ndayisabiye abahungu n'abakobwa bacu. Bibiliya yaravuze ko ubwenge dushobora kubukura mu kwigira ku birenge by'abandi bose bubaha Imana, uko byagendekeye kuri Yosuwe. Ndagusabye igisokuru cyacu nikidutsikamire, uduhuze n'abanyabwenge, kandi iyo transfer uyidukorere. Bibiliya tubwira ko kumvira mutima mweranda mu buzima bwacu bwa buri munsi bituronsa ubwenge. Duhe Mukama kutazibira ryajwi rimwe rivugira mu kame k'imitima yacu, kandi uzobukoze. Bibiliya yarambwiye ko igihe cyose wifatiye umwanzuro wo kwanga ubugoryi, wo kwanga ibitameze neza, no kwitandukanya n'ubwibone n'ubwishime, ko Imana iguha umugisha. Imigani ya Salomo iravuga mu kigabane cya 1 umurongo w'7 ngo kubaha Umukama niyo ntango y'ubumenyi, ubwitonzi n'inyigisho abasazi barabikengera. Turanse uwo mwuka w'ubusazi, uwo mwuka w'ubugoryi, uwo mwuka wo kutiyubaha no kutiyubara mu bana bacu. Nibubaha Umukama bahabwa icubahiro, nabo mu byo bazobamo byose nibyo bigaragaza ubwenge. Uwiteka Yehova Mana yanje, wewe se umwami wacu Yesu Kristo, nk'uko Salomo yagusabye ubwenge, nanje ndagusabye uyu munsi umpera ubwenge abahungu n'abakobwa bo muri iki gihugu cyacu, abari ku mpande zine z'isi, cyane mu buryo budasanzwe. Aba babyeyi babo bari kuri iki gicaniro cy'umuvukano wa Studio Restaurant Komera Kristo ni muzima. Uyu mubavu wabo nuduke ukushike mu mazuru, uheze urungike ubwenge bwawe, uheze urungike ububasha bwawe, uheze urungike ubushobozi bwawe. Duhe ingabirano yo kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Uduhe umutima wicisha bugufi kandi utinye izina ryawe ryeranda. Amen. Mukama Mana yanje, uragahezagirirwa muri twebwe, urakaninaza mu buzima bwacu, uragahorana natwe. Turakwisabiye utugira abantu bafise ubwenge buva kuri wewe. Twaramaze gusobanukirwa ko abantu bafise ubwenge buva kuri wewe
barangwa n'ibyerekana umutima mweranda mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nudufashe dushobore kumenya gutandukanya cyane umuntu afise ubwenge bw'isi n'ufise ubwenge bw'ijuru. Ibyo nitutabimenya, discernment yacu, umuhamagaro wacu uzotunaniza. Niyo mpamvu tubigusabye muri aba bana bacu. Kubera iki? Twarabonye ko kubaho wigereranya mu muhamagaro biravuna, birarusha, birananiza. Kubaho wigereranya umuhamagaro wawe birasuzugutsa. Mana nyene ijuru n'isi, nimba hari ibyo washyizeho nyene biranga umuntu afise ubwenge bw'Imana, duhe kubimenya, kuko turazi ko umuntu afise ubwenge aragutinya Mukama kandi akakubaha. Duhera abana bacu ukugutinya no kukubaha, ni nabyo bizobabera ipfundo ripfundika ubwiza n'ubweranda, ubuntu n'ukuri, ubutungane, amahoro, ibyiza n'ibyishimo mu buzima bwabo, cyane cyane mu izosi ryabo, kugira ntibigere batandukana n'imigisha wageneye abakubaha. Abahungu n'abakobwa bacu nubatandukanye n'abagenzi babi, ubahe gufata ingingo mu ruhusha rw'Imana. Turazi yuko hari abafata ingingo kubera ibishobisho n'irigara. Barinda umwuka wo kwihuta no kwihutagiza, ubahe gutegura icyo bagiye gukora kandi bagishitse. Ubarinde akavuyo ko kuguma bahindagurika nk'inzoka. Abana bacu baha imbaraga zo gusenga imbere yuko bafata ingingo y'icyo bagiye gukora, kugira ngo bareke kujana nyabahururu. Ubufise ubwenge agira urukundo n'ineza mu kuvuga no gukora mu buzima bwiwe bwa buri munsi. Aba bana bacu iyo turiko turazirikana ibyo Yakobo yabwiye abakristo mu kigabane cya 3 umurongo wa 17, baha amajambo yawe meranda ashobora kubaka ababakikije. Ubarinde amajambo yica imitima, kuko hariho abana uyu munsi batagira ubwenge babwira n'ababyeyi babo, kandi igitabo cy'uguhunguka kitubwira ngo umwana yubaha ise na nyina, natamwubaha ntazoramba, azokenyukira mu gihugu yavukiye kuba. Ibibondo byacu, abahungu n'abakobwa bacu, bakuremwo ubunebwe, ubahe umwete, ubahe gukwirakwiza mu mahoro aho bari hose. Umwuka wo gutera impari, umwuka wo gusharika, umwuka wo kuryanisha, ko hariho n'ababyeyi bacanamwo kubera abana babo. Umwuka wo gutandukanya umuntu n'uwundi, umwuka wo kutubaka umuryango, ahubwo ugasambura umuryango, turawusenye, turawirukanye mu bana bacu. Turabasabiye uguca bugufi, turabasabiye ubwitonzi, ubarinde ubwirasi, ubaha ubwenge bukomoka mu ijuru. Abana bacu nubahe guca bugufi, kuko Misha yaravuze ngo mwana w'umuntu nimushaka ubutunzi, nta kindi Imana igusaba kiretse kugendana nayo uciye bugufi, ugira ubuntu, kandi uyitinya ukayubaha rwose. Aba bahungu n'abakobwa bacu Mukama, baha umutima wo kugomba gukorera abandi, kuko iminwe ikorera abandi, ubuzima bukorera abandi buzima buri hejuru. Twasa uburetwa kuri bo, twasa agacinyizo kuri bo, twasa uruhombo kuri bo, ariko uwo mutima wo gutanga amahoro ku bandi, gutanga umunezero ku bandi, bakagira n'impuhwe z'ababyeyi, bikokora bakarondera uburyo bwo kuja ku mashuri, maze bakabagirira impuhwe mu kuja kwiga ibyo barungitse kwiga. Abana bacu bahe gutahura intege nke z'ababyeyi, bakore bafise ubwenge,
bazoshobore gukura agahinda mu mitima no mu buzima bw'ababibarutse. Turagutakambiye Mwami Imana nyagora ku ngoma. Abana bacu bahe gushira imbere iby'ijuru gusumba iby'isi, uko Pawulo yabyigishije abakorintho akabyandika mu ibaruwa rya mbere yabandikiye mu igabane cya kabiri cya umurongo wa 13 n'uwa 14. Turagusabye ngo ubahe ko ibyumviro byabo biyoborwa na mutima mweranda w'Imana. Abana bacu bakuremo uyu mwuka wo kwishinga ubuhanga bw'abantu, ubwenge bw'abantu, ubusanisani, ubu bwenge bwo kwirata, agashaka kwerekana ko arusha abandi kandi ataco ashoboye. Uwo mwuka wirukane. Umwuka wo gufata ingingo zitandukanye n'itegeko rya rudasumbwa, umwuka wo gufata ingingo batabanje kurondera no guhanuza Imana, nusamburwe mu bana bacu. Abana bacu batandukanye n'imwe mu mbi yo kubumbatira inyungu zabo bakaremereza ababyeyi, ariko badakeneye ko boruha kugira ababyeyi baruhuke, kuko bobo barusha imyaka kuvana bakibabyara bakibarera mu buto. Bahe kugirira impuhwe ababyeyi bababyaye, babakunde kandi babitwarike icyo bashoboye bakibakorera. Turasabye ngo abana bacu ubahe ubutwari budashingiye ku kwirata no kurwanira icyubahiro, kuko ibyo bishobora kubatuma babironderana ubugome. Twarasobanukiwe ko umuntu atarezwe neza mu buto bwiwe yifashe n'abatagira ubwenge, ngo arashobora kuba umuvugizi w'ukuri ku isi cyangwa mu gihugu, ngo ariko ntiyigera aba umunyakuri mu mutima. Uwo rero ateza akavuyo igihugu kimwizeye. Turasabye abana bacu bahe kugutinya Mukama gusumba uko batinya abantu. Duhe ubwenge buva mu ijuru, kubera nibwo bwonyene busayangana, bukayangana, butunganye, butunganije, bukunda amahoro, bwiyumanganya, bwumvira, butadadika, bukora iby'ibyiza, bukora iby'ineza, bushingira ku kuri, bukirinda cyangwa bukazira uburyarya. Turagusabye uduhe akaranga k'umutima wicisha bugufi. Turagusabye uduhe akaranga k'umutima ukunda amahoro. Turagusabye uduhe akaranga k'umutima ushira imbere iby'Imana. Turagusabye kandi Mukama uduhe kwiyubaka no kubaka abandi, uduhe kwama ibyamwa byiza bishingiye ku bwenge. Nuturinde ibisayangana bishingiye ku maso abona ibiri hafi cyane, uduhe kubonesha amaso y'umutima. Urakoze. Komeza unesereze twebwe abana bawe. Komeza udutere intege mu masengesho yacu. Komeza uturinde kubabara kandi uduhezagirira ibibondo. Sabye ubwenge natuye ubumenyi kuri bo, kandi sabye ubwenge natuye icyubahiro kuri bo. Mu izina rya Yesu Kristo turakomeye, kuko turi ubwoko bwa rudasumbwa. Iri sengesho rishike ku mwana wese afise umubyeyi ari kuri iki gicaniro, rigira agaciro, rigira ikimazi, ribahindurira amateka, ribahindurira amazina, kandi ribahindurire byinshi mu buryo bagiye kwigiramwo muri iki gice cya kabiri cyo muri uyu mwaka w'ishuri. Urakoze Mukama ko ngusabye muri make, ariko ukatwishyura byinshi bihagije kandi bikwiriye ubuzima bwa twebwe abakubaha. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibanezereze, Imana ibarinde kubabara, Imana ibagure imbibi, Imana ibatere iteka kandi ibateture mu makuba y'ubwoko bwose.
mwarahezagiwe, gira umugisha mwese muri abana b'Imana, amina.